voin hi January ni sompanga sang ni somni pathum pathian ni ania in sava in chibai levek ule Mr. Wheelchair official chanela lolom le vekachu helicopter lian lo thlok kha atei pa chak chuak Indian Air Force ta Chinook CH-47 ania US siam ani khovel ramsom ni pani vel chawin an lanea India hian US ne natangin som ni alei toa pakhat man hi India poisa chuan cheng vaibel chezariat man vel ni in an soi khovela hian a siam chuak tu US dilowa chuan British in an nga ber a chunga hian mi som nga panga vel an lenga thilri tak tak phur theia nia wangin bungro phur nan an hmangtlang pui khovela in do thlona thazual pathum zinga telin darkar khata kilometer zathum som nga vela thlok thei ani kha CH-47 kan bial chunga lo thloka farkon khopui helipetarun tumrup khan lali suwa local hnai zia lama entir khan lova thilti turpoi motak aneya wanga local Myanmar sipaiten jet fighter manga CNA kem aron bom tuma Mizoram leilunga bom an thlak kai hnoya wanga lo thlok niarin ani kan bial chunga aron tum kha thilchin chia tlak tak ani ome tuna a video ilo thlirang Nepal ram thlona mi som sari pahnih phur che suala mi somli an thi thu hriat ani to India mi panga an tel January ni som panga sang ni som ni pathum tukin Sunday chamalam khan Nepal ram thlona khwalzin phur chi che suala mi somli an thia thizinga hian India mi panga an tel nia hriat ani he thlona hian mi chuang som sari pahnih anom nia hriat ani a che sualna hmun hi Pokhara chevel Seti River Bull Nairam Cheng Chelai Niar Hiat Aniti Civil Aviation Authority chuan Twitter kaltlang ina soi Nepal khualzin phur thlona hian mi som sari pahnih an chuanga ramdang mi som panga an tel news report then khata mi chuang zat hi somruk pariat tiombok Republic TV News Pokhara atum tura ain buat seilaya che sual ani ATR 72 aircraft ni in Yati Airlines ta ania anram khopui Kathmandu atanga thlok chuak ani mi chuang zinga hian India mi panga Korean pahnian tel he thlona hi tumhun airport hluile thar inkar seti luibul naya che sual ani a thlo chu atanga min somni hnu vela che sual nia hriat ania a thlo niam deuh wanga che sual ta nia ngai ani Kathmandu le Pokhara airport hi minute somni chung vel thonga yani he thlona hi Nepal ram sana a chommalam dar som le minute som thum pahnia thlok chuak ani he thlona chuang ruang somli vel hmu to ani ti tual chung thu the dar tu te chuan an soya an soi zel dan chuan mi chuang singa dam an omang em ti hriat thei alani lo ti he airline ai o thu puang tu Sudarshan Bartola chuan news agency AFP hna soi Union Civil Aviation Minister Jyotiraditya Scindia chuan thizinga India mi panga te ator pui thu soin vandoi thlak ati thu soin thi chung te ator pui thu asoi Kathmandu khopuya Indian Embassy chuan he che sualna chung changa tual chung thu nei tu te nen anin be pop renga thil om dan po an ngai ven reng thu asoi Nepal ram hi khovel tlang sang som policinga pariat omna nin tlang sang ber Everest potel tlang sang atam ema wang hian thlona che sual tam ber na ni bok mei ni som ni pakwa sang ni som ni pa ni khan thlona che suala mi chuang zong zong som ni pa ni te an thiveka India ram mi chung ko pakhat khual jin mi pali an tel he thlona hi Tara Air ania Nepal ram tlang sang le cheng chetak
Mustang District a che sual ani khatizong kha ani e